Bore da pawb, a chroeso I sesiwn Ffit yn 5 newydd. 5 gweithgarydd, pawb yn gwybod y rheolau erbyn nawr. So bydd gyntaf, newch siŵr bod botel o dŵr gyda chi. Newch siŵr bod digon o lle o gwmpas. Byddai'n esbonio y gweithgaryddau newydd I chi. Mae'r cloc yn barod I fynd. Byddwn ni'n twymo lan, a wedyn byddwn ni'n bwrw mewn i'r sesiwn. Yw pawb yn barod? Os digon yn gwylio, os pobl yn gwylio'n barod, cofiwch, dim ots lle chi'n gwylio, naill ai Facebook neu YouTube, cofiwch I gwasgu'r thumbs up I gwybod le chi bod yn gwylio. 5 gweithgarydd heddi. Rhif 1, hopscotch. Rhif 2, naid seren. Rhif 3, codi coesau. Rhif 4, sgipio. A rhif 5 I newydd I chi, ni'n mynd I lunge a clap. Na I esbonio chi sut mae pob un yn mynd I digwydd. Ond gyntaf mae eisiau twymo lan. So os oes digon o lle gyda chi, chi wedi mynd I o dŵr am y kit addas. If you've got enough room around, you've got your bottle. We'll go through the 5 exercises afterwards, but we're going to get a little warm up to start. So pawb yn barod, ni'n mynd I jogo ar y smotin. Okay? Newch siŵr bod y brechi'n symud a bod y trad yn dod off y llaw. Make sure your arms are moving and that our feet are coming off the floor. Dwi'n bore o'r bore yma. Mae'n trio bwrw eira gyda fi fan hyn, gadre. Oes eira I gael da chi? Right then, miss there, gyflymu lan. You need to speed up to warm up. It's very cold out there this morning. Okay, and if you codi coesau. Click through a bit of breaking in. Make sure you keep your arms going. I'm going to lift our knees nice and high. And now I'm going to codi ankles, heel flicks at the back. Da iawn, nôl I jogo, back to jogging. Da iawn chi. Then we stretch off. Dwylo our hips. A cyrchen môr. Big circles from the hips, stretching you up with your body. All the muscles we're going to be using. Da iawn chi. A benni off, brech y mas, mestyn lan, a mas, a pawb yn barod I fynd. Y gweithgarydd gyntaf, the first exercise, hopscotch. Chi'n cofio chwarae hwn yn y yard? Do you remember playing this in the yard? Un hop, wedi naid. Wedyn hop, wedyn naid. So, if you remember playing this in the yard, we're going to do hop, jump, jump. A fel lan ni'n neud e on aros ar yn un lle. We're going to do that, but we're going to stay in the same place. So hop, jump, jump, hop, jump. Yw pawb yn barod. Na'n dechrau cloc nawr. 5 eiliad. 3, 2, 1, off a knee. Hop, naid. Hop, naid. Good. Da iawn, newch siŵr bod chi'n neidio yn y canol. Make sure you keep that jump in. So hop, jump. Hop, jump. Da iawn. Gadwch fynd. 3, 2, 1, cymrwch brec bach, 20 eiliad, drink bach. Tro ma, naillai, newch cwrs gwahanol, either we'll switch our leg, or we'll do both. Chi'n barod, 3, 2, 1, so hop, naid, switch, naid, switch. Good, so hop, jump, switch to the leg, jump, hop, jump, switch. Good, da iawn. Make sure we keep switching. Newch siŵr bod chi'n switcho o hyd. Da iawn chi, cymwch brec bach. Un nesaf, naid seren. Yw pawb yn cofio sut I wneud naid seren? Everyone remember how to do star jumps? Okay? So tal iawn. Mestyn mas. Nice and tall, reach out. Okay? Pawb yn hapus, sut I wneud naid seren. 10 eiliad ar ôl.
Chance am quick drink. 5 eiliad, pawb yn barod. Dechrau off yn tal, start nice and tall. Off a ni. Mas. Mewn. Sharp serum, sharp seat, da iawn. That's the star, nice and tall. Star, good. Now siŵr bod y break here. Syth law, a wedyn ymestyn mas. Syth law, ymestyn mas, da iawn. Cymrwch break bach. Ni'n gwneud un peth to, os chi moyn cyflymu, if you want to go a bit faster, let's go for it, okay? 5 eiliad ar ôl. Sharp, syth i ddechrau off. Off a ni. Okay? Can we speed up? Un ni'n gallu mynd mwy gyflym. Dim stopi yn y canol. So this time, we're not stopping in the middle. We're going straight to start. Okay? Sharp serum, sharp teeth, and all. We're doing no break in the middle. Cadwch fynd. Da iawn. Da iawn, a cymwch break bach fyna. Gweithgaredd rhif 3. Third exercise. Ni'n mynd lawr i'r llaw. Okay? Gorfod lawr. Codi coesau a dala nhw fyna. So chi moyn rhoi nhw lan bach yn uchel. Iawn. Mwy galed. Mwy hawdd. Okay? Yw pawb yn barod. Ni'n troi mlaen gweld y cloc. 5 eiliad. Pawb lawr i'r llaw. Off a ni. So ni'n codi coesau. Yn syth. A dala coesau fyna. Da iawn chi. So ni'n moyn codi y coesau i cael break bach. Well na rhoi coesau lawr. A wedyn rhoi coesau nôl mas yn syth fel la. Da iawn chi. Okay? 5 seconds to go. Hold your legs. 3, 2, 1. A break bach. Cymwch diod bach. Iste llaw. So ni'n un peth eto. We can do the same thing again. 5 eiliad. 5 seconds. Lawr chi. Cyn barod. Off a ni. Coesau lan. And syth. Nice and straight. Da iawn. Okay, if you want a little break, you can bring our legs up nice and tall. Better than putting them on the floor. And when you're ready, we can go back down. Hold our legs nice and straight. Syth. 10 eiliad ar ôl. Dalwch nhw fyna. Cyhariad bolan gweithio. 3, 2, 1. A break bach. Da iawn. Lan na chi. Cymwch diod bach. Mlaen i gweithgaredd rhif 4. Up to number 4. Sef skipio ar y smotin. Skipping on the spot. Ni'n mynd dechrau matcho. A wedyn, ni'n mynd dod a bounce bach yn y canol. We'll bring a little bounce in when we started that march. Okay? 3, 2, 1. Off a ni. Ni'n dechrau off gyda march bach. A little march to start. A pryd ni'n gyda fe, ni'n dechrau neidio. Da iawn chi. Deg eiliad i fynd. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Cymwch break bach. 1 rownd o skipio ar ôl. Oeddech chi'n cofio sut i mynd syth mewn i skipio? Neu os rhaid cael y march i ddechrau off. If you can remember to go straight to skipping, go for it. If not, we'll start the march again. Okay? A pryd mae gyda ni'r symudiad, ni'n mynd dechrau neidio. When we've got that movement, we can bring the bounce in. Da iawn. Dros hanner ffordd trwyddo. We're over halfway through. Da iawn. 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. A cymwch break bach. Da iawn. Gweithgaredd olaf. Ni'n mynd cael diod.
a na esbonio i chi. Lunge a clap. Fi'n mi sefyll mlaen fel lunge, a clap. Nôl, switch your course, clap. Okay, lunge forward, clap. Switch the legs, clap. A ni'n mynd i cario hwnna ymlaen. Pawb yn barod. 3, 2, 1, off a ni. So lunge, clap. Nôl, switch, lunge, clap. Switch. Da iawn. Okay? Switch, lunge a clap. Da iawn chi. Cofiwch bod ni'n camu mewn i lunge a camu nôl mas. Hanner ffordd trwyddo. Da iawn chi. 5 eiliad i fynd. 3, 1 lunge to. Cymwch hoi bach. 1 gweithgaredd ar ôl. Ni'n gwneud hwnna eto. Lunge a clap. Cofiwch bod ni'n switcho course po am yna. Dwi'n meddwl i switcho Ffit. Ni'n mynd yn 3, 2, 1, off a ni. Lunge, clap. Nôl, switch, lunge, clap. Da iawn. Deg eiliad i fynd. Da iawn chi. Digon am 2 lunge to. 1 to. Da iawn chi. Cymrwch gorffwys fyna. A diod bach os mesur fe. Da iawn. Chi heidi cael diod bach. A ni'n mynd dechrau o'i fi lawr. We're going to start the cool down. So yn lle bach ni yn alw space. I ddechrau cerdded o gwmpas. Da iawn. Cerdded o gwmpas. Da iawn chi. A 1 lap bach eto. Make sure bod ni yn anadlu. Make sure we're controlling our breathing. A nôl i'r canol. Da iawn. Dachrau off gyda breichiau. Mestyn lan. Ni wedi bod yn gweithio breichiau yn y naid ser. A claps. Mas i'r ochr, out to the side. Mestyn, really reach. Mas i'r front. Da iawn chi. Nôl lan i'r to, back up to the top. Stretch. A sigl bach. Da iawn. Lawr i'r corff. Ni'n mynd i sefyll fel hyn. A heb symud trad, ni'n mynd i pwyso i'r ochr. We're just going to lean to one side. Our feet are not moving. 3, 2, 1. Heb symud trad. No moving your feet. A ni'n mynd i plygu ochr arall. We're going to go the other way. No moving your feet. Keep your feet nice and flat. Da iawn chi nôl lan. Yeah, a ni'n mynd i mestyn mlaen. We're going to lean forward. Heb symud trad. A dal ar fyna. No moving your feet and hold it there. 3, 2, 1. Da iawn. Nôl lan. Tryma. Stretch newydd. Course weith mas. Left foot out. Syth. Course there. Dros the top. My right foot over the top. So I'm going to croesi. They've crossed. Lawr. Touch your trad. Os ni'n gallu. A dalwch i fyna. 3, 2, 1. Lan a ni. Sigl bach, tryma. Trod there, right foot straight. Trod chwith dros the top. Left foot over, crossed. Lawr. Touch your trad. Down, touch your toes. 3, 2, 1. Lan a ni. Da iawn. Sigl bach gyda coesau. Da iawn chi. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau. I hope you've all enjoyed. Cofiwch, os chi'n sylwi beth oedd yn gwahanol yn fideo Rhydian ddoe. Do you remember what was different in Rhydian's video? Halwch neges i ni, send us a message if you saw what was different. A fori bydd Steffano nôl yn neud sesiwn Ffit mewn 5. A cofiwch, ni'n mynd i bod yn neud sesiwn yma dros y gwyliau hanner tyma, ond bydd Rhyd yn rhoi gwybod, a bydd Steff yn rhoi gwybod i chi di gwynau mwy o manylion am beth i hanner tyma. So gobeithio bod pawb wedi mwynhau. I hope you've all enjoyed. Cofiwch gwasgu'r thumbs up. Bydd hwn yn mynd lan i tudalen YouTube, tudalen Facebook, a draw i Microsoft Teams os yw'r athrawon yn gwylio i rhannu mas gyda plant ysgol.
It'll be on our Microsoft Teams page for the teachers who want to share it, and our YouTube page and our Facebook page. So diolch am joino. Thank you for joining in, a welai chi cyn diwedd yr wythnos. Hwyl fawr!